ସବୁ ବାହାରି ଯିବେ ବାହାରି ଯିବାଟା ଦରକାର ମେନ୍ କାଠ ତଳଟା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା କହିଲ ଶୁଆଇ ଦେଇକିରି ହେଇଟିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବା ଦରକାର ସ୍ପ୍ରେ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ନହେଲେ ହବନି। ଫଟୋ ନେଇ ତ ଦେଖିବାକୁ ତା ଅବସ୍ଥା ପୋକ ହଁ ଦରକାର ତ ସୁରେ ఎప్పుడు తాను ఎప్పుడు డేనా రా రా ଟିକେ ଏ କ'ଣ 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 ହଁ ସେଇ କୋଣରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ସେ କଣ୍ଟା ଏଇ କଣ୍ଟା ହଁ ସେଇ କଣ୍ଟା ସେଇ କ'ଣ ସେଇ ତାରି ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ କି କାମ କରେ ଡେଟଲ ଗୋଟେ ଆଣ ଏ ବବୁଲ ଡେଟଲ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଆଣିଯା ନିରାଇ ହଁ ଆଣେ 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 ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ନଉନୁ ପଇସା ନେ ସରେ ର ର ର ର ର ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି କି ପାଣି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ ଭାଇ ଟିକେ କାଠଟା ଟିକେ ଦେବା କାଠ ତଳ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖିଲୁ ରହିଯା ରହିଯା କାଠ ତଳ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ପକେଇ ସର୍ଜରୀ ନେବା ଆସିବେ ନା ବାଲିର ଚାପି ଆସିବନି କୋଉଟା ଦୋଷ ଅଛି କଥା ନୁହଁ ହାତ ଟେକି ପାରିବୁନି ଯେ ପହଞ୍ଚାଏ କାଠ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିଯିବ ସେ ଡେଟଲ ଆଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ ପୁରା ପୋକ ଇଏ ତ ଗନ୍ଧ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଶୁଖୁଆ ଫୁକା ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ରହିଯାଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବି ବୁଝିଥିଲେ ଦେଖି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯା 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 ବହୁତଟା ସେଇଠି ଏଠି ଆମର ସେଇଠି ଯାଉ 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 ତୁରେ କାମ ଅଛି ନହେଲେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଯା କେଉଁ ଜାଗା ଯିବୁ ପଛଟା ଟିକେ ଭୟ ପଡ଼ାଇ ମାରିବ ପୁରା ଅଧା ନଷ୍ଟ ପୁରା କରିଦେଇଛି ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ 5-6 ଦିନ ରହିଲାନି ପକେଇ ସେ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସବ କରିଦେଇଛି ହଁ କ'ଣ ଅନେଇବି କମିଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ରହିଯା ରହିଯା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ମୁଁ ବି ଆଜି ଖାଇପାରିବି ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିବିନି ହବ ହବ ଡ୍ରେସିଂ ଫେସିଂ କଲେ ସାଇଜ କିଛି ହବ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନୁହଁ ସୁରାଇ ଗାଡ଼ି ଯେ ବାଡ଼େଇ ଯେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ବାଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଛି ପୋକ ପୋକ ଛୋଟିଆ ଶାର୍ଟଟା ଦେଇଛି
ଡାହାଣ ହାତ ପୁରା ଧର ଧର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। सुरेंद्र विश्वाल बालिकुदा पंचायत युवक आज्ञा जो पागलटी आम बर्तमान रेस्क्यू कलु जो आप भिजुआल देखुवे से कौन है से गोटे किए गोटे जी 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 भी से व्यक्ति हूँ एक्सीडेंट कर मानविकता दृष्टि से ही दिन ही मेडिकल नवा कथा कि देखिए गोटे पट्टी टाइप होता मांस से सड़ी गला पोक बाहर से किंतु से नजर आसलानी एवं विभिन्न जगह मत कॉल आसलानी कि भाई से पागलटी को रेस्क्यू करूँ एवं मेडिकल समस्ते नहीं कि आसुँच मेडिकल कर्तृपक्ष फेरई देती यहाँ गोटे मानव समाज में कह गले लज्जाजनक कथा आप मेडिकल को से जो पागलटी को लोक मैंने नहीं जाती मेडिकल कर्तृपक्ष फेराऊँ तो ट्रिटमेंट करेंगे किए सी भी गोटे मनीष होता है आपंक परिवार सेमती किए नहतु भगवान न करूँ कि जदि होगा तो ट्रिटमेंट आप करेंगे गोटे लोक को एत इग्नोर कराई से पोक बाहर आज्ञा पोक देखिए सालू बोल चलुँच मैंने निजक खराब लगे सब कहूँ कि समाज एमती हो गला कि सेवा कर मनोवृत्ति जमती ना तो मो अनुरोध कर समस्त को जदि आप से पेसेंट जो देखुं से ट्रिटमेंट ठीक से करातु नचेत आमको कॉल करूँ आम सहयोग करूँ और से भाई को जदि किए चिन्ही थे बर्तमान आम एससीबी मेडिकल एडमिशन करदेबू तो से भाई को जदि किए चिन्ही से वीडियो देखिए मुझे अनुरोध करुँची वीडियो जरिया जदि आप एड्रेस जानी बा से व्यक्ति किए परिवार सहित आमको जोगाजोग करदेवे आम परवर्ती समय से भाई भल हो गले बर्तमान एडमिशन हो गले से रही डेस्टिट्यूट वार्ड में भल हो गले आम परिवार को हैंड ओवर करदेबू यह हूँ आमर गोटे रिक्वेस्ट। धन्यवाद।